o se upu whaamalolo. O whamatala I luka le ulu whale atu Yesu I le ai o Kapanaumi, o le ai e tūmata whanga lata I le vai o Galileia. Sa fio so ia Yesu ma whaia I foi le tele o ana vavenga. I totono o Kapanaumi, sa iai le tai o le tō se lau, whapea na mailana au auna, sa ia whapele pele iai. Mai fōlinga mai, o le ai a se isi mea, o whātali oti. I leo tā ua mai le tala, le tuainga ngase, o mau ai le au auna, e whai mai mātaio, ua tupu ai le supa, mai matua tinga ina lava. His body was paralyzed, and he was in terrible pain. A tonu, wa lofo le tai, le tūlanga mawhatia, wa o iailana au auna. Lea foi wa longo tala, wa fio mai Yesu I le ai. Ona wina atu leo toe ina o Yuteia, e ai oi ia Yesu, ina ia maliu atu, ma whaaola ilana au auna. Ona atu leo toe ina, ia Yesu, whailo iaile mana o le tai. Wala tu whape atu, e tatau ona ia whesosoani I lea tai. A wafoi, o se tangata ina a lelei mao ngā, e loto alofa, ma uia mana ia lo lātou nu, I lona whai o le sunako. O nā ngai atu leo Yesu matoia ina, I le whale o le tai au, peitai, ina walatou lata atu I le whale. O nā wina mai lea, e le nei tai o ana wo ia Yesu, ia whai atu ia te ia, leli ie, aua nei wha lave ina oe, a wai lea o ngā au, e te ulu mai ai I lo whale. O te lea o ngā o na walu atu ia te oe, ai o mai sau wheta lenga, wha malolo ina ai lau au auna. Watangia ai le loto maulalo, ma le whaalo alo le tai. Wa ia sila fia le leifoi, e le fia tangata Yuteia e mafuta, ma militino whaatasi ma tangata o nu ese. Wa o tangata o nu ese, e lei wha mamaina, e tusa ai ma tū maanga wha Yuteia. Ia, e leo popole lava Yesu, I lea tūlanga. Ai peo le nau ta inga lava le tai. Ia wha mua isi o na uso a tangata. Whai o lona alofa, tele I lana au auna. Ai whenga tāfo ia te ia, lona vāwhea ngai ai ma Yesu. Whawhawhonga I upo le tai, wha tua, I le male mauti noa, ma le loto tele. O te lea o ngā ono o waluatu ia te oe. Ai o mai sau wheta lainga, wha malolo ina I lau au auna. Ioe, wa ia manatu, e le tala whea ngai le sau Yesu ia te ia. Whape nā foi ona le whetau I le aluatu o ia Yesu. O le whesili la whale mawhau. A whai e le sau Yesu, ma le aluatu foi o ia Yesu. Ai whape whea la ona wha malolo ina le mai. A lea, o mauti no le lei le tai, ua lava tau o se upu whetalai atu ai Yesu. A wāfoi o le tai au, o le tangata ua masani, le whai o le whatununga. O le tai e whai mea whalongo I le pule, o le sau ai le whatununga a le malo Roma. Lona winga, uia malama le lei I le mea e tau o le pule. A tono e whape nā foi Yesu, o lo I lalo o le pule mai le atua. Ia tau lava se whatununga Yesu, no wha malolo ina I lea, o lana au auna, e unoa ma le tau asi atu iai. Nona winga, o le wha malolonga e wha moe I le mana o le upo Yesu. Waloto tele ma mauti noa e le tai, le mana wha malolo ke riso. Waia tali tonu I le upo Yesu, o le upo e mawhai o na wha malolo ai. So, the power of the words of Jesus can heal even from a distance. Ia, o le ala se talia Yesu tusa ma le talo sanga le tai. Whai mai loka, ua ofo Yesu ma whetalai. O te whai atu ia te outou, o te leiloa ia Israelu lava, se whātua whapena ona tele. I have not seen such great faith, no, not in Israel.
Ona malo loa I lea, o le au na le nei tai au, ona o lona whātua. O le fisili, ai se awa ofo ai Yesu. Mana tua foi o le tai, o le tangata nu ese. O se fita o le malo Roma, lona winga o le fili lea o tangata Iutaia. A o lea wa whai nei ma ata whātai, o le tangata whātua mo le nu o le atua. This centurion soldier, a so-called enemy of the Jewish people, and yet he is a model of faith for the people of God. Ma o se whātai ta inga lava lea, o le whātua e ui ina leva ai a Yesu. Sa whamatala I le tasi whaia o ngā sosa, le winga lo loto le mea nei o le whātua. Whai mai aia, o le whātua, o le mea lofa lea le atua, e pei o le savili, e au lava o na mana vaina, ina ia o ngā. E pei foi o le mea ai ma le vainu, e ta tau lava o na tau mawhaina, ina ia o ngā I le tangata. Ai e lea o ngā le savili, po le ea I le tangata. Pe a na o na angi, ai le mana vaina. Pei foi o na lea o ngā se mea ai, po le suawai le tino, pe a fai e na o na taatia I lava, I lunga o le laulau ai. O le mea moni, e le o mai le whātua ia te tātou, I le na o le whātalitali le ai. Ao lea, whālongo ma le talia o le upo le atua, ioe. O le ngata I le tāua o le whātua I le alii e olai, a o lau whātua e olai oe ma. Ma olai foi manisi tangata o lo whālangolango ia te oe ma. E pai mai le mana whaola ma le whaamalo lo le atua I e whātua ia te ia, e ui ina leva aia o ia. Ia, amu ia lea tai au, wa le ngata I lona whaalongo, ai o le tangata wa I loa mautinoa whaolatanga le li. Se whātua lava ina a māneia ma matango fie. Samoa, ai a oe ma. Whapea I lo tā ola whātua lo tā tōli. Ai ale mātou atu I lunga o le upenga ta whailangi. Mei se lava I le teimia o whea ngai Samoa ma le ngase le mālo. O le tausanga lua afi lufutas, o se tausanga sili o na langona ai le whanoa noa ma le masiasi. Especially the sad, abusive and negative posts on social media. Upu le mi ngao, matanga, tau whamatau, le ai se awa whata. Ia, o le a la se fo ma le file mou, e ma whai ona mau e Samoa, I le nei tau sanga fou, lua afe luas fulu lua. O le whātua, e leo se mea foi e tau ina songi ma tofu iai, pe au tango ma fia pai atu iai, le ai. Tō fia ua whaalongo, I upo Yesu, ma lona mana whaola, ai whaata linga tulipea. Tō fia ua whaalongo, I le upo le atua, ai le fuli tua lava I lona tangata tuai. Ua mae a saunia Yesu, le ata o le whātua mo I tātou uma. Na maliu lo tātou li whaola I lunga o le sa tauro matanga. Ia tātou langona wha maoni ai le loto maulalo. Mau ai le salamo moni. Ai meise o le fia foi atu I le atua e ala I le whātua ia te ia. O se upu wha malo lo lea o le tala le lei. Ono Yesu. Amen. Tātou pese le pese fitus fulvalu. Fitus fulvalu pese tātou pese ai le atua. In the
Exalt